ai musau ama sapinin pathin ka thangban hi muntina hi chi sermon anangai jo si koma ka sei do nom chu Krista milung sit na zalen tuni chanin banoi le set boina han nang he jong le pathinin damna ipibin tuni ni ko phana ka sei do nom hi practical a Christian hin ko pa hindi dan ka sei do nom he he chun tuni ai ki holim na diwa ka dei sa chu itile Christian hin ko phata iman the diu ham how can we be a good Christians? How to live as a good Christian life to him? Isay do de hin to kilhon chun tu ni in Bible sang Bible cho yu sit isim diwa ka dei sa chu rombung ge chang han apana changa he rombung ge chang hana chun etira se chuti chun tu wangin Krista ji swa ding ho dinga themo channa him lo hi tai aji I hamiti le Krista ji swa hinna thagau dan thu chun John said let Tina dan thu kona ei hat do a ong ka hitai aji chu ta sa phelam hilowa thagau lam son ei ho chung changa dan thu chon na hi agui thun theina dinga dan thu chu ta sa phe ji am han mo a abol zo lo chu pathenin achapa chu John said thoina a John said po ta sa phe lim pu a hin solam ta sa phe chu themo achana abol him aji I hamiti le ta sa phe lam dan chon set chu ta sa phe lam thu dol agelun thagau lam dan chon chun thagau lam thu dol bo agel wa hi pathen thu sim nau pathen in bon sa den pathei bo pimentin tunia ka sei do nom ulena ho ko ma ka sei do nom pen tunin Christian ten I had you to hele najan how to live as a good Christian life. Iti to Christian hin ko pha Christian pha hi di hamti Rome Bible say chun Krista ji sum ho chu thimo chang lo hi dai atile tuni in point phabe phak ki ho lip dewa ka sei da un khat na chu hele pathin to ki nai ta ai hin jing ding ti chu Christian pha hi na ding a chu ipi ngai cham tele pathin to ki nai jing a hin ko man de hi John bung som la li chang bung na chun hitin sei ne hem ke ma chu lam pi le thu ta ka hin ki ya chi lo chu koi ma pa kom thum poi tile pathin to ki nai ta hin koi man the ne diu pathin to I chen khom the ne diu pathin to im khom the ne diu ba chu pi ham ngai cha ham tile pathin ama to chun ki nai ta hin koi man lo le chun I holding a chum pathin to I ki zok man nau cha kam ha ting le I Christian hin ku chu thing zo lo hi ti ka sei lo men ni na ka sei lo nom che hele na chon sit na pathin ko ma ngai dam thum jing listen me him hin ko he jibin Christian hi win tin pastor na tong ti itabang hin ko mang jong law han chon sit na chun ni tin ei lon ko mo hi sia chu Christian te ho in I pi bol de ham tele ni tin a chu chon sit na pathin ko ma ngai dam thum jing nai le he hi chu pathin ko ma chu ngai dam thum jing ting la chun pathin to chun iking nai now iking a ki jok ma now good Christian ko chu man thu he hi chu John thot khat na first John bung khat chang ko na chun I John sin how I pun ha le pathin chu mi John pha mi pha hi zin aman e ho John sin zo se ngai dam de he tin hem point thum na ka se no nom chun ni tin na Christian hi ha le Christian pha hi na ding ba chu I taw jing ngai hi ka so bi ho taw nei man jing ngai ni pathin to chu ni ki ho jing ngai ni he ya chu mi him khaden tunia hi kan nei pi hi kai kan nei pi hi Dr. Root hin Root to no pa ka hianen nu pa ka hian na ka ki ngai nun han chu iti ki hen ham tele nitina hi kai ni ka nu pa na ka to khomana tu ni pi bo de tam ai ne itamong hin koi man dam I cha te itilam pangai pui dam ti chu ka ki holim sim hane isena ka ki holim hanam tele nu pa ka hian ji a chu ka ki ngai nun han ji a chu ki he thim da ding le lung khat ka thakha na ka chi khom jing hane ding a chu ka ki holim jing hane ne hitamong a chu pathin ko ma chu ho in e ti a chu nitina chu I taw jing wale pathin to ikinai jing hi ti chu isi dok nom ke him echun Christian in ko ki holim na hitia chu pathin to I chon sin ho I phun jing lo chun thei lo ya thum na se in do chu la ne tinai taw jing mai taw na lo wa hi itabang ham ti tunin ka se dok nom chu gari thali khat ki chowa gari hoi ta khat chon nang petrol lo le thei lo de itabang a chu I Christian hin ko jong chu itabang ham te ne Christian mi pin tha hi na mong the ka ti na hi in mi pin tha hi jing bang wa chu
pathian ang sunga tau na inei lo wa pathian ko ma chai tau jing lo tiang wa le gari hoi ta thau lo thei ta lo chi hi ni hi chun Matthew gum na chang ko apat som na thum lang chun pakai tau na itivin pakai soin sei jui ho helen no na tau tian hitin tau ni bana am ka pa pathian na min ki za hen wana na lungchat ki mang le ang lungchan ki man hi chi tau na chun ni pi ham te pathian le a cha hi na chu e ki jom na sa jom ni ali chen na ka sei do nom chun ni si a Christian pha hi na dinga chu in the si a hi Bible is sim jing ke ngai ni ya chu Bible sim jing lo hi chi pathian le kha pu thieng pathian a hu ha kum le kha pu thieng pathian thu di hi isim lo te ma le pathian chu ni ki jom ma nau iki nai nau lo iki gam thak chu ni ichun gol hang khat le nunga khat a ki ngai a hi ting le message masang lai yap chun love letter lung sit le kha ke thonin tu lai wang he chi le kha ho cha ke thot ta pu in tu lai khang ni bi ki bolam te le text message ki bol ta ne hi chun vela ki sim no ma hi izina mi ti le in la in gol nu i gol pa in dong manu i dong pa en ngai lu na amma le kha si ho isim nom jing ma nga chu Krista to ikinai jinga Christian hin prodik ta iman thein dinga chu pathian le kha bu thing hi nitina sim jing le ne ya chu John bungum na sang som gup la thum langa chun ki che ta in pathian le kha bu thing isim ma kon amma to ikinai tiu ai ko mu pe na he tu na nga chen na ka sei do nom chu Christian pha na hi na dinga him nang ma in ipina bol ngai mte le ho in na kai jing ke ngai Christian phata ka hi ki ma hi mi pin tha ka hi in pathian ngai lu ke he ki tel lang ho in kai lo bin kim han nang he thei lo in hi a chu Christian phata khat hi na dinga chu ho in kai jing ke angai na hem Hebrai bung som na chang som ni le li som ni la nga na chu na se ni hi na ho in mi dang abang khat banga ki loi khom na da han lo bin ati banga chu ik loi khom no Krista how in ikai tiang le how in ikai tiang le chuni pham tele ta san sa te ho hi proverb Bible in the iron serpent irons thi chun thi al no him heti manga chu khat la khat ika ki tir khu fa ika ki mu to wa ik tau pi tiang le chun il gawin hu ha na pathian to ikinai nau chu pung be a heti a chu Christian patha isu do ji wan he ti ka se do no hen ya chu pathian thu pi zui ding ho in seng ka ti pha ka khat hen pathian tu pi zui du ba khat na bena ka sei nom chu hele ta salam nung tu su bulit lo ding gut ni de Christian pata na hi le ta salam nung tu ho hi su bulit lo te te ni na gut ngai ni Kolosia bung thum na chang nga pat a chang som na chun no ho in na ta sa ngai chan ho ding su bulit ding ko hi bin hi chun thi na hen pu lu de hi ti sana hi chun pathian tu pi zui nau khat na chu ham ta salam nung tup su bulit lo te ding I go do chun pathian a dinga Christian di ta Christian patha I hi nau apu cha na he he chun tu ni ko pha na so pi te ho ka sei do nom ani chun na chu na hi le pham mi zo se ngai bu na ko tu a I bol deu chu le mi zo se ngai dam the ngai ni I ti le mi zo se ho chu ti ka ngai dam the da mi ho da mo chu ti ka ngai dam the dam I ti mai thoi he Krista ngai dap chang hi ta le nang zong mi dang hon chu nang ngai dap the ngai hi ti ka sei no no mi hi chun Christian mi pa to be that lead us into live a good Christian life hi hem ai ba pa na ka sei be nom che le le se nei le go how san na ho hi ki thep la sa po hi te Christian pata hi din khat chun sum le pai ngai cha na chun le se na ho sa ding bol tiang chun zo se na hi in thu ti se na thei lo de he chun ka so pite ho le se nei le go ho le ho sa na ho hi ki thep la sa po hi te ka tin hem ali chen na chun chi Christian pathian tu pe zui de ba ka de nom choi le pathian a ku na ko na pathian organiza jing ke nga ni pathian o ken tu ni hin o pathian chun nang min ta chun an ko lom ni ai la a Bible thil sima taw na na man jing tin chun pathian o na za ding he chi pathian o na za ting le chun amma ta chun ki nai sa om he ti chu a ki chi kin ne he anga chun na chun Krista a ki pa na thu pa nei na hi ta le he chi Jesus Krista ki pa na thu pa the gospel need to be shared to others ya chu hi chi ki pa na thu pa pathian thu hi hon in nei u hi mi dang ho ko mai ka sei diu evangelism soul winning thakau mang thai ho hu do na chu pani la jing ting wa de chun
Christian in khodi ta iman di him Matthew bunga na chang som la li som la gublang chen se na him no ho ba noi ba na hi hi ti so ba noi ba hi him thang ko ma khopi cho ke sel thei boy koi ma lo ba aba chu lo aku hum ngai boy ati chu na chang som tum nang chi kan nung chi kin ala no chi ne hi ba noi chi ne hi beden chi chun al nam lo teng le keng to al ho pha ding he tin hi chun Christian phata hi na de ma chu ipi ma yam te le iba u chun ba noi san ba ni him he chun tu ding ka so pite ho pa thien thu a ka tir khong na nom pen chu le I ti le chu ni ho chu itamam I pi ti le ho chu Christian phata hi de ham how to live a good Christian life I ti chu Christian en ko phata I man thei du ham I ti ha le pa thien to ki nai sing a hin koi man ngai ni he John sin na pa thien ang sunga I phun do jin hi ni tin ai tau jing ni hi ni si a Bible sim jing de hi how in e kai jing ni hi chi point nga chu phata ne he le Christian pa na hi de hi chen tu ni in muntina hi chi sermon ngai jo si pathinin pathei bo wa Christian phata hi ding in pathinin ngai jo si pathei bo pi ta ka ki pa